Engarenok luka Amunyelet kot lomuntos kotomonada arina kanyaka ikireno ko Uganda. Eutaza aitolo takeche urnet naka General Assembly ko district loko kapchora ko province loko sebei. Kesda a potu ko chamanaros kanukada Epejokisi Tereyet ai boys na da tutunere nguluda ejaskede apiriano nakada adingire. Eringada itolo toa uriana tekecha podo Epejokisi ai boys no egitigita kanukada jenun eponeleda ejar ai boys naka Tereyet kotomna o district loko kapchorwang. Paleknet ne na ite region ayawunu Engarenok le mupira la ilo kapchorwa anu bena soliti a mesikini be koni kapchorwa yi ikoni sebe yi konye so mabe iti dasa nyine be sebe wiborno yoka kapa ite yajo aputusia kotoka limono te solo kara moja loja skingange na be ari jenjobi iraja kerano jo dikuja tutoro jo to mabe iti obi sebe yi na lailo angini talanta ni jata jo mamuji preto polo jo bon polo mukinga teringa jo Araida chuti eyala kereda yala mkine polone kame jasdam Engarenok luka Amunyelet lwe gitigita luda pot kitoroto koto muna aiboshen we gitigita ae morarit nada keratar itunga kereda na itutuonere akironi kamna kede Amunyelet koto muna aiboist kana nakada Tereyet ayala mane polo veranyun bonebe yauta assembly ni kapchorwa na yare kini eponele jara iboisitna era na ibosa kini te diotunganan kerele mena sports ai bunere to mawanyun keda even to copy what is here nara iteje eponele jari ni mame koto mamo isomata iboisitina anu akera kabon eje mo pirada akespolo kebe jamu no bonebe to mokarwe ponto so ngaren epoti timu nulwa ngoro kedalo isapada kere alomu ne anelwe jokuka. The arrangement has made us to unite more and given us a chance to have more future in football, because it will enable our region to identify more talents, engage with the new people coming on, and we develop Uganda through games and sporting activity. Araida chuti Engarenok chut aisimar aiboist kana kiliptos da pugan kanuka nyunda ebe yangare akironi kamna kede aduko na ibocho ni kote kanu kotom na ibocho no gitigita tete keny gulule jas kotom na kirno kabola sine edumnete ameda kotoma kojokan Michael Onyinge TV East aneko Tereyet ko district loko kapchorwa.